Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U ḓalesa mapfura muvhilini zwi a ita uri maluvhi a ṱungufhale. Izwi ndi uya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya radiology. Vhorasaintsi vha Mafhungo Medical University vha ri mapfura a ya ita uri maluvhi a ṱavhanye u aluwa, zwine zwi vhanga khombo kha mutakalo wa muhumbulo. Tsedzuluso yo shumisa data u bva kha vhathu vha zwigidi zwa 25 na maḓana a ṱahe u bva kha ḽa UK. Manyoro o kulutedzwaho nga mapulastiki ane a shumiswa mabulasini ndi tshiko tsho dzumbamaho tsha tshikafhadzo ya mapulastiki maṱuku lwanzheni. Tsedzuluso yo wana uri nḓila khulwane ya u tshimbidza mapulastiki i katela u bva mabulasini u ya milamboni, u dzhena lwanzheni, u laṱelwa bitshini na u hwalwa nga magabelo u ya vhudzivhani ha lwanzhe. Ngudo yo rangwa phanḓa nga Tokyo Metropolitan University. Philisi ye ya vhuya ya shumiswa u langa vhulwadze ha swigiri i nga thusa u thivhela vhulwadze ha mbilu. Izwi ndi uya nga ngudo ntswa yo gandiswaho kha dzhenala ya Science Advances. Ngudo yo wana uri philisi ya IC7FC i ya fhungudza mapfura a malofha. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Leiden University Medical Center kha ḽa Netherlands na Monash University ngei kha ḽa Australia. Ngudo ntswa yo rangwaho phanḓa nga vhaḓivhi vha zwa kilima ngei University ya Albany yo wana uri mufhiso wo kalulaho u mona na Caribbean wo no nana nahone u dzulela u vha hone kha miṅwaha ya 40 yo fhelaho. Musi vhorasaintsi vha tshi khou sengulusa data ya kilima ya u bva nga ṅwaha wa 1971 u swika ṅwaha wa 2025, vho wana uri mufhiso wo fhedza tshifhinga tshilapfu u hone zwihulu ngei Cuba, Haiti, Puerto Rico na Dominican Republic. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Geophysical Research Letters. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro za 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.